Nina benyathi emnyama kandaba empondozi makhenkene nasibingelele siphinde sikwamukeleke futhi esigabeni sesithathu sohlelo iKZN News Talk. Gama lami ke ngusiyabonga wakaduma nginentokozo ke namhlanje ohlelweni yokwethulela inhlangano eyabelaphi bendabuko iMazindela Traditional Healers and Culture Association ezinze lapha esifundeni iZululand District. Njenganalokhu ke esigabeni sokuqala sohlelo kade sinomama uMadloza kithi wakabutheleze esitshela nje kabanze inhloso zalenhlangano nakwezinye izinto abangaziphawula malungana nasebekubonile kwenziwa abazibiza ngabalaphi bendabuko kanjalo ke nabalaphi bendabuko nje kulona lembube kulesigaba ke samukela umhlonishwa la uShenge odume owaziwa kakhulu ke yena ngodlozi elihle so kalesa sikubingelele siphinde sikwamukele ohlelweni iKZN News Talk. Ngiyakubingelela sabonga bingelele nje ke nabasilaleli namhlanje noma khosi mina odlozi elihle umpho edlozi ngawabuthelezi kwanongoma. Kade esigabeni sesibili sinomama ubutheleze sike sabheka kakhulukazi la izinto eziningi ezithinta umsebenzi wenzayo singene sasafika ekuphawuleni kwenhlangano oyimele njengamanje malungana nabasebenzisa izicubu zabantu ukwenza imithi esingatholanga kakhulukazi ukuthi ukhona yini vele umuthi owakhiwa ngezicubu zomuntu. Umbuzo onzima lo. Kodwa akunani ake ngiqalela sebonga khane ngizongena kahle kulolu daba. Ukwakhiwa kwenhlangano ngaphezulu kwezinto azishile umama okade ekhuluma la kunenhloso lezi zokuthi silungise indlela zokusebenza kwabelaphi bendabuko. Ngiye ngithi ke mina improvement of working methods ukuthi indlela abasebenza ngazo abelaphi bendabuko azikho kahle yizona lezi ezilimaza yonke impilo noma umsebenzi okwelapha wendabuko. Ungena ke embuzweni kusuka lapho kusuke ekuthenini ukusebenza kwendabuko kusemqondweni kahle kahle. Ukusebenzisa kakhulu umqondo lokho esingathi mentality. So ukusebenza komqondo ke kulimazela uzofika ukusebenza kwezicubu zabantu. Angifuni ukuthi ngithi ukusebenza kwezicubu zabantu kukhona noma kukho. Kodwa kulimazela ikakhulukazi mangizongena ohlangothweni laba bafowethu abamhlophe. Kulimaze ekuthenini kube khona izinto esazi ukuthi ikhona kodwa ngaze siyibone. Njengokuthi nje umuntu wenhlahla omkhulu owaziwa nje izwe lonke umuntu weSadawane. So iSadawane 1 ingena kanje ke lento iqala ekuthenini yini yona iSadawane. Omunye uzochazela ukuthi kunjenge ngegundwane. Omunye ethi hayi ungathi kuyinhlanzi yasolwandle. Omunye ethi hayi lento kunezandla ngapha kunomsila ngapha ugcine kungasiqonda iSadawane tekini ugcine okunye sekuthiwa hayi iSadawane kulutho ilaba abantu abanebaleli mhlophe. So indlela ke nento engikholelwa kuyo nje basekulenhlangano nje sifuna ukuimprove ama working methods ngikholelwa ekuthenini uma singake size sifike ezingeni lokuthi ake sitholele umntwana lamafutha eSadawane akaphumele ubala ke silando leSadawane esibekwe la wonke umuntu asibone kucaca ukuthi nasi eSadawane ngoba siphila nezinto eziningi lapha nokwelapheni kukhulunywa ngotikolosho umuntu uyafuna amafutha otikolosho akawazi kukhulunywa ngesayane akasazi kukhulunywa ngomatindane akawazi zonke lezi zinto uthola ukuthi umelaphi uyayifuna kodwa akaze zayibona. So uma singake sifike kulento eSadawane sifike ekuthenini ake sibekwe lapha phambi kwethu sisibone eSadawane mhlambe kuma ukuthi kuyinto eyisilwane esithreatened noma esendangerous engase siphele ungavumeli sithole umoya kodwa kube nemigomo nokuthi sithola kanjani ngaloo ndlela kunoma kugcine sekubulawa abantu ngendlela abafangayo. Angifuni ke ukuthi mina umuthi noma isicubu somuntu isesebenza kodwa kusuka kwi-mentality yokuthi ayikho into ekulapheni engasebenzi. Ngisho inhlabathi iyasebenza ukulapha umuntu yonke into iyasebenza ukulapha umuntu yini kunjalo isizathu sokuthi ukulapha akukho lapho umuntu atrainwa khona ngoba umuntu ephuma ekuthwaseni usuke uthwasa ukubhula izinkinga zabantu ebese efundiswa lo muntu ukuthi isifo esithile silashwa kanje nakanje nanje kodwa lokho ukuthi 1 ukulapha kusuke ekuthenini wena utshelwa idlozi lakho ukuthi thatha lo muthi nalo angimazi kotshelwa idlozi lakho ukuthi athathe icubu zabantu usuke sebenze njani kunjani kodwa okunye indlela yokufunda ukwelapha ukuthi uma unoza kwini bakutshela ukuthi mina ngihlanganisa ukuthi nokuthi uma udibene nozakwenu wakutshela ukuthi hayi mina ngihlanganisa ithambo lomuntu noma ingalo yomuntu noma ini kusuke sekonakela. Uma ungabuka nje uma sifike esigabeni senyanga lapho kuthiwa kwakho khona izizwe inyanga nje ifice izingela nje ukhakhayi lwesotsha ukhakhayi lwanilwane ngoba vele kukhola ukuthi amabutho la amasotsha la akuwona akwazi ukwenza izinto zishintsheke. So abagayi balezi zinto keqala ibona bafaka lo mqondo ne-mentality ukuthi isicubu somuntu si-powerful uma ngabe kwenza umuthi okuwukuthi ke thina nje organization
sisebenzisa umkhankaso nokuthi ake siyidilize lento ngoba nobungozi bayo obuningi sesibonile uma ngabe kuthiwa kusetshenziswa izinto ezifana nalezo ugcina umuzi ufile wabhubha wonke waphela nya ngoba lento esetshenziswa ilanga esithunzi sakomunye umuzi isuke isilidle kakhulukazi mina ngibhizi ngomsamo kakhulu ngomsamo into engibhizi ngayo uma ufaka isicubu sakomunye umuzi la yabona akufana sesontweni esontweni ungasonta noma liphi isonto uma usufuna uphuma esheshu iyelewe liseli yaphuma iweliseli but edlozini kini awuphuma ukuthi kukini so uma usuthathe omunye umuntu wamfaka la kini vele kusho ukuthi vele usubulela umuzi wakini ngamanye amazwi ungena kwezicubu zizongena la komunye umuzi kusho ukuthi ngempela lo muzi usufile ingane ezilandelayo zizofa zonke so yilapho sishintsha kanjani le mentality ayikho enye indlela engikholelwa kuyo yabona kwi-organization ngu-strategic planning so ayikho enye indlela engikholelwa kuyo ngaphandle kokuthi thina njengabelaphi asiphumeli siye kubantu uyabona nje ukuqala kusafanele sikushintshe singakushintshe lokhu kwezicubu safuna sishintshe ukuthi wena uma uxakeka kungenxa kasibanibani yabona kanti inkinga yakho xakeka isekuzalweni kwakho noma edlozini lakho noma ekhuleni kwegcekela kini uma singakayishintshi leyo mentality emqondweni yabantu indlela yokuyishintsha ukuthi asiphume thina esesibonile nesesakhe inhlangano efanele sibafundise abantu sibayeka abathwasile ake sifundise abantu kuyibona abasizwayo ukuthi no iyanilimaza lento inilimaza la njengoba sinawo amaslot kweminye imisakazo njengoba nje namhlanje sibe nenhlanhla kuzala iyona indlela abantu abazofunda ngayo ukuthi yazi into ethile uma niyenza izonilimaza like kukhona lapha abantu bakithi abasebenzisa khona izimvu sebayazi abantu bakithi ukuthi uma inyanga izosebenzisa imvu ekhaya kuzolimala yonke impilo yasekhaya yini lama community dialogue esiwenzayo emphakathini nalawo maslot esenisiphe wona sikwazi ukushumela kona njengenhlangano ukuthi no iyanilimaza lento njengoba niyisebenzisa yazi into niyalimala imali isuke ihambile enkulu imali kodwa nenisale nifaka ukufa ngaphakathi ekhaya uma Madlozi akithi esigabeni sokuqala ubaluleni ukuthi njenganalokhu uma uzoba kakhulukazi isangoma usuke lapho wamkelene noma uvume ubizo lolu ulamkeleli kafishane nje sesiligoqa uhlelo ngiyafisa mhlambe ungicacisela ukuthi kulabo mhlambe abasebancane kungenzeka umuntu kungenzeka kumfikele sesikoleni efunda matric uyafisa naye ukuqoqeka bengaphansi kwalenhlangano kwenzeka kanjani esigabeni esifana nalezo efuna ukujoyina umelaphi wendabuko ufuna ukungena ngaphansi kwalenhlangano njengamanje siyazama nje ukujoyinisa amalunga ngoba sinamalunga laphana kwamaphumulo sinamalunga njengamanje Friday kusho ukuthi sinamalunga ngaphandle kweZululand siyajoyinisa nje sikhiphe certificate esosimjoyinisa emjoyinisa 250 bese sikhiphe certificate ube 50 rand wamakhadi ukuthi ube nekhadi lakho kodwa ukukhulu kakhulu ukuthi uma usukhona ngaphakathi ekhaya sinama group esiyenzayo ukufundisa bona labantwana abangaphakathi kithina enhlanganweni nalokuthi kukhona lokhu ukuxhumana kwethu kokusebenza esalwa nakho ukuhlanganisa ukuxhumana nezibhedlela I think lakho kubalekile kakhulu ukuhlanganisa ukusebenza kwethu kanyana nabaseyibhedlela so ofuna ukujoyina ke usuke ezongena kulezo gaba kuthina uthintana nayo uMamadlozi akithi kweyinkadi nama ngithinte nomunye umfowethu okurecruiting umgodado kwamasonto okuyena orecruiting officer wethu obhekelele nazo lezi ngiyafisa sokalisa sesiliguqisa nje naka ama second ambalwa uthi ulivala ngelakho lokuphetha kodwa futhi ke ulivale ngokusitshela ingqinamba enibhekele nazo nengabelaphi bendabuko no ingqinamba enkulu nje mkhulu ukuyibeka afishane ebhekene nabelaphi bendabuko ukuthi akekho umuntu okuyena khiye oyisiteleng sokuthi uyazi okwelapha ukuthi lokho noma imuphi umuntu othwasele uyazi noma imuphi umuntu osenikeza umsebenzi uyazi yilokho kuyingqinamba enkulu kodwa masike safika lapha esakha khona ekuthenini nampa abantu abasicontroller nabasidirector welapha endabuko izoxasuleka yonke lenkinga sisazama ukwenza lokho ukuthi ake sithole abantu abavuthiwe abazokwazi ukusidirect ukuthi nayi into kuyiyona nokungabi into kanoma ngoba kufana nokuthwasisa umuntu uma sethwasile nawe uyathwasisa kodwa la uma uphuma wena kwathena ufuna i-training ukwazi ukutrainela uba uthisha awuveli ukuthi usuthisha ngoba usuphasa u10 ngithi nje waphasa uyathwasisa nawe uyatraina sonabantu ababese gcine kwenzeka izinto ngesizwe Mhlonishwa asibonga kakhulu ngethu kusiphelwana ngiyathokoza kakhulu phinde na umuso ngathi umuntu alithola ithuba elifana leli noma kanjani adlulise lo daba kubaleleli ngiyabonga kakhulu KZN kungako kade sikuphathele ohlelweni lanamhlanje KZN News Talk igama nguSiyabongwa kaDuma siphinde sibonane futhi ngokuzayo ungakhohlwa ukuthi impinda uzoyithola kusasa ligamenxe ihora empeleni lizobe libumbene ihora lesibili kusasa ntambama ngale kwalokho umzabalazo uyaqhubeka